Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tu pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Utulai na o tu matanga, mo takau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utu kalonga luko e hake anga, utula aina o tu matanga, mo takau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utu kalonga luko e hake anga, he wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e tuko, e whanua, e to pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangue lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangue lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e tuko, e whanua, e to pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Ko kori ke hufanga moa he talamalu e whanua, ka maa ngahi tala whakatapu kotoa pe, o ku wha o atu pa mihen ke ata mo e whainga maari e koe ni, ke o atua e tau polokalama ko ia whatu whanua fo au ke he wikeni, a e kou heni pe mo e whafafonga tongatapu fitu, Paulo api ven piukala, ke ma o atu e tau polokalama ko ia ke he wikeni. Whakatawanga pe
lele pe tau interneti pa mo me ko pe lava ke tau feong aki ai I he polokalama ko ia fatfono fo o ke wikeni ai ku mateu ke ai ke whahoko pa mo whafonga I he whainga maari ko ia o ahoni tata lele tata lot mafana ki mo tol ko pe o kumo kau mai I he polokalama I Hawani pe whakatiki mo tol ko pe te mo ki mamata I he polokalama Whawhiawhia ku lava ke mai wholau ki Nusilani lava ke ngawe atu aki e tau proklama ke ua te palparema e tau interneti pepe he foki pe me tonga eki ku ai whafofunga. Whiawhia foki tai rei koe Paula Piven Piukala ki Hawani lava ke whahoko e proklama uilo be koe toki osiena hamo ngahi whakataha pepe he foki ngahi whatongia ke whahoko ka koe ngā koe tuk taimi ke lava ke whahoko e proklama tai rei koe pepe ha ke Piven ki Hawani. Pea malo e mawhinga maari ko ia kore te wiki fu whanga te pe whatapu mau inga be fo ke whakakato ki taimi ke polokalama neongo e lahi a ngā oi o whai whatako o si tuwha mai fo ke patse ti mo ngai palani ngā oi mai mea ngā dogo e asol haupe o mea ia o sirifakia mai o mea ko te ke tato o te u mea mo mai kada whinga bepo ka ha isi e lava kawa he whiawhin na ta lava pe foki he mea I he ta programa ko osi na ta ki ta wakai ke pe foki he to folofola na ta whakaukau foki na ke whahama he ta programa ko osi ke ta ki whaha ki wakai ki ai hano ki analyze of rei o to folofola ko inga he ku wakai foki ai mahu inga au pito ai to folofola ko ni tato te fito ki he mo hanganaki atu ko mo ngai whatongia I whare area pe mo wakai atu ko ke mo amanaki ke mo ngā ue ko ia ki he patseti I whakatau ko ia ku pasi me whare area tau ko toa pe ke ngā ue ai pure anga pe mo whonua pe ko tu mahu inga au pito ai ke tato ki foki ke to folofola o whahano ki analyze of whare he ku hange ai to folofola ia whafonga ko ha o ku te ki whai he ne awhio e tu po wono ha ki workshop mo tolu whare area o ngu ne hanga o atu umea ke whamanato te ti mo tolu I he ngā ue ko he tau whare area ko ni o ku mo hanganake tu ki ai. Ko ia. Kau e he manga wha mahu inga e solo e whanonga whakapolitikare whanuan. Pea koe aipe e kusio ki ha whakama opo I he mga wha koe ni ke tala noa I mahino talu o kou tui solo talu ai ririu ia mo te ke whahatala noa mama ia he issue gone fo structure whakapolitikare he kou tui au kulahi pe mo mauhala he anga ai tu ai koni stu tone mo anga ai wahe ngahi institution mo na ngahi function he ko o ko tui o ko whamalo ia ene awhio o ku pay attention ke anga I whanonga koe tau mua mai lau maari whake ririu whakapolitikare nei whai he wana hong fulu koe ke pure I lere yange ai whanua he koe mea nei mahino mai he foi me he walungo fulu tupua mai ai hanga he kau minista o appeals ai mawhai nei o ange he ne awhio ke whakalere ke whanua pea koe lahi koe usi o koe he ngai tūtuni whakahopo whamau anga o ku lahi wha mention he kau whamau lahi o ai ill advice ne awhio he lere mai ngai whai tūtuni he ngahi aho koe Koe
Koe mea koe oku ongo koe ka au he whai mga whāgoi ni. Ko tui koe mea ia koe background ia I mui he ola, he ngahi ola koe ne mea koe ni hoko. Ai osange ai liliu. Koe mindset ki koe ka minister o teike liliu ia. Teike liliu ia. Oku aratu ai kau minister ia. Talu pe me liliu. Na rat pe na tolu ia o inherit pe ai mindset ti pe koe ai kau minister hai time dai ke fili pe ne afio. Ke au o koe foi palpare ma whaka mindset I he tau hala whanongo ni. Kai o hanga tuka ki hata. Talu pe ko hu moi whenga ke u address issue mai anga nau whenga we aki. Koe tō wholofola koe ni awhio ki au koe mai alalo ni koe ko whaafwatara no koe ki ai. Imagine ka pau neka jeto iai ha taki hanga peo koe ki traverse waweange. Imagine neka jeto ia hafoi institution peko hafoi unga anga peheni. Ka tau whalere peheni ange pe tau tolo ai mea Ko tui oku te tau whakatau o whakatau e whainga taha tau whakatau ki uta. He anga koe ni hono whakarere. Ka oko nofo a peke ahoni te oko kei ho haa pe au ia. Ke hanga tuu koe he nau ki whanonga ki au ia he press conference ai. Pea moi tarifeu ia pare mea whekau aki pea moi tō wholofola. Oku hange oku ai noa ia pe, hange pe ukai ke nau tōkanga nau tōki ai. Hange there is no concern at all, he? Okay. Ai oku time te tau pesolo ko ngoi pele ngese whai mga whākoni. Kapau te hanga whatongai. Oku koe movement koe na nau hanga ko o tau kawe I ke pure I lere whanua. Hange oku ai mowe wai. Koe hanga koe ne tuu koe lere koe ai. Ai whakalere whanua koe mowe wai. Hange ka kia au. Mahana ka whai mga whain ke toi revisit ai. Toi revisit ai e tau hala whanonga whakapolitikare. Koe, tau wanga ki befoki e whawhawhonga e tau tala noa mau pe o pe he. Koe ngā kono whiri ki mo dolu e he kakai. E kau whawhawhonga koe wharearea. Tau wanga aki pe ai hono dodou malangai. O kutari iui kau whawhawhonga wharearea ki he kakai. Ka I he tau wholofola koe ni ko mai ne a whiong ne dehange o mai ai whai ata. Lere au pito ki kakai. Angina ne bau ko konga ulakina ni behefo ki tariui o ngā we. Dane tau mai tariui ai pure anga. Ai ku wahange ku hiki hake ai mea ku tau whanga mahina ki pe koe ko modol pe koe wharearea. Ka mata tau wholofola tala mai o ku tariui e pure anga. Ki he kakai na nau whiri ki nau tolu. Pea ki he wharearea. Ai a whoki ko hange koe mindset ko ke tala noa ki ai. Ke ai kau minister ai au nau kei ngā we pena tolu hangene ku whiri nā tolu he tu. I ka tala mahe tō wholofola whi ka mātāpe. O ku tari ui e pure a ngā ki he kakai nā nau whiri ki nā tolu. Pia ki he wharearea. Lo tiko o ku hanga e tō wholofola koe ni. Whawhonga o toi whakamahino mai. Mahu inga kakai nā nau hanga whiri ai kakai ki wharearea. Pia moe kakai nā i whiri he kakai o ku alu ki he kabineti. O ngā we he pure anga. O koe whai dimension whakia. Nā talo e ku hanga whakatoka ngai. Kono e ku ki hua ni koe ne tau ko osi. O whatonga ia o iau whakalere pe he pare mia ia ai whanua. Whakalere he pare mia whanua. Koe whainga koe ki he ongo sea. Ko whare area o mai na uhinga ahono relinquish. Mai he ne awhio ne mawhai tuku mai whare area ke pepa paloti. He koe
ko foi mindset fo ke ni ko tu pe tau tala no ya ko taimi ko na Filipe he tu e pare mia mo ne ka minista pana pai ti fold dia ke te pire ho ki ke na fa papa pe na doria ke he ka minista ba mo pare mia pai ti fold dia ena te ke te ya te ke o ngo ya o ku mafuri ke mahino ko fili pare mia fili fare area fili ka minista e pare mia na fili mi fare area he ko kupu ni mata kupu la ko ni sutone o ku fagarea ia ai ko executive o ku he kabineti he fengawe aki mo taliui taliui fare area na kuloto ena uhinga pene wa ia hangere wa fare area ke ne oversight ai ngau ko ai pare mia mo ne kabineti Koi. Kena ke fai he fare area foi oversight ko ki mo ko tui pena ne Filipa ko tui pena ne fai oversight pero ko ne kai pe ke fe mari ga ne tu ke ka ministra ko ki tu pa ko ke ne awe ga pa ko ia pe fai pe ai ne tau fononga mai ko feila ai ko foi feila ia he si o ko he ka tau fa malo kono toi clearly ki sea que ne hanga hole ai pare mia pe mo kabineti accountable ke tau pe na na mai na o fai no fa tau ka puna ya ke ko palani me fe ko pachet me fe que na hanga o mai o me go ki fare area pe timani que na o mai o me moni kai wa kai ke ta ko foi oversight na o fatonga o puria ka visio ke to fola ko ne hanga to pinpoint ni mai pe ko pure anga na tariu mai na tolu ki fare area ayo ko dimension o ne pe tariu ke ka kai na fili aya ke ki he ayo ko sio ki interest of the public ke na fai na ai ko form of tariu me apango alo tene dai mini ko na ko alo faton le ai ke faka loe faka lao ka ke ai ke uhinga lele ko foi dimension fo ke nia ko fa no fa faka ka ke ko pehe to kua ka pure kovi ka utaki go ya to tu ureva ka kai gitu foi fiuria kana ta o si lava pe ta tolo sio ngau ya ki he ta be pure angone to go si ngau ya ki fili mana go hono vai ko koloa o pacheti fonua kai ke fili me pe na tolu ya papa ai o nga ke tau hanga fatoka nga nge foi dimension go ya me ni de tau fe a ga re ke poto ka kai he fili ka tok pure ilele pe ko malava ke tau hanga o fenga we aki pe mo nga institution go no na tokanga ikina ke pure ilele ai tu hau la tal fo ke takamata mai mo fa hanga fa tokanga ai uraki ui mai ne afio he wa fe wa taha ke pure ilere pana wongo e au genuine foi pana loto au ke me afua ke hanga ha baseline boa benchmarking a fai fatongia e kabineti ke pure lele pe tau fononga mai foki ko hanga whakatokanga ko despite hono malanga ko taimo fai hiki ni ma ko fatonga ki te pire ko to hiwa ho iki anga ko ke rationalize na whakaukawa na to anga ko na alu pe he mea ku au ge yo na uloto pe hanga o ba ko una fo fakau ko dimension e o me au fai ge
hono whakalere whanua ko wai e kutuia ko wai ai mahino he ka ia e au sia pau whawhihu ia lewa e nau role mai nau function ka koe fwoi taime koe na hoko ai e hangi asi o ku whawhipaki he pare mea mo ne kabineti ai mea hoi mai gai be mokoi mai gai ne afio ke whai he Paka taimia koe na kuongo ia o koe palpare makuloloto ange he me piko mtau lawa sio kia he. Oku iai foke mea ene kai ke fu mahino ia i he toko lahi. Koe moianga i whakaukau. Peka hae uhinga oku alua i pe o kai pe ke toi hoi fua ai ne afio. Ki ke toe hau o tāpuni pe whaava wharearea, Mana tui na ta whaatala noa he ni he taimina e mahino ai ai ripoti na nau o respondi a ke tui he osipo goe wafi ua mahino ai goe ne tōwholofola goe wafi ua taha pea na e timani ai ke toe oange ripoti he osi goe tau whapanga goe wafi ua Pea ka mata ai pe ai toke ke he tuipa mo pure anga ko ni e aho. Ko to yo lahi pe mo information yo ma o ne afio. Ka ko ke tau ma lahi mo information yo tau ma ko ke ma o ne afio. Ka ko palo pare ma ko sio ko ki ai. Ko ha ho ko ke lava he ka no pere. Ki ha whakatutu o uhinga lere I whakatau mua ke pure I lere. O lava o whakamao popo e nau wauti mo e nau whaitutuni. He koutui e kau kovieni ka pau e hoko atu. E nau whaitutuni ak pe nau toluia e nau ho nau loto. Nai whaka e tahai e kau no pere nei. Na ne pehe na aku tui ke whalala anga e pare mea mo I pure anga e aho. Kako ku fehia aku he sino whawhonga tōna whitu aia ko whakailonga ia o ku I kai ke tau ngau ke rational thinking kai ke tau o mai whawhonga kakai o whakamomua ke tau whaitutoni kai ke tau o mai whawhonga ene awhio tau te whito ka pau ka nope aia o ku hange oku nau ai noa ia. Ai ko mego o kongo I au ia. Ai hala whanonga mei heni ki he kahau he fwoi mga whāgoni. Koe. Mahina o pito ai whatala noa he ta whaaki koe kuke e tala noa I piven. Koe hoko atu whoki ai tō wholofola he konga koe ni. Hange koe kuta tala noa ki ai mahu inga koe ai whawhonga koe kakai. Bea hoko atu rewa ne ai tō wholofola ne tala mai koe whatongia whare area ke nau mui e anga hono ngau e aki mo alunga o paanga tuku hau e whanua. O whatatau ki he lao. Ai aku une point out mai foi whakaukau lalahi e ua. Ko hono ngau e aki koe he pure anga ai paanga koe patseti koe ku mautari. Pea mo alunga whaitu koe alu ke ai paanga koe. Ia pea tonu e whaitu koe. Aku tau wha tala noa foki hange koe ku na e whawhihui. Koe o mai e utokoni o na e totoni alu ia ki he, alu ki he. Pe koe alunga koe a o tonu pe e kai he. Ka koe mea pe foki eni o ku ke whatala noa ki ai he patseti. Amanaken ke moa o ke patseti. Koe whatala noa foki he na e totoni foki patseti koe tauni. Ke tala mai he potu ngau e koe na e o mai e mau walu miliona. Na e o mai ke ai ake a langa aki e mo tokoni ki he mo ai ake mea koe. Ka koe unga koe ose ni koe au mai ni ta uni na lava pe mea uloaki me ua. Na kai ke lava e poini fika tolu pa to e mai ua miliona. Pea kore rewa ka mau kore atu ke maha mau tahaua he ta uni koe ngā he si e valu. Ka koe ngana ke tala noa foke he umea behe ka koe ni kua manatu mai he tō wholofola e whatongia. Ke mui e hono ngau e aki mo whapapau I alunga koe paanga tuku hau. Oku mahu inga o pitu paloloto e whafonga e tō wholofola ku o mahe tui. Ko ia. Kau au he whiwhia. He kono moni, I was a lone voice hono advocate e whakaukau koe ai.
Kono inga be maha ko ku fo'o mo ku tailo ke anga maheni ko tola ina tolu nga o be he pureanga I fare ale fo yanga maheni be kana ka ko me ko na wongo ya na wongo ya ko ke enough information mara ko me be me discipline ngawe o ko na ku whakakanga tāmaki ai. A lack of information estapaces o whaitutuuni. He koe, ka kono o kwao ko whakamalo ia lahi. Ai oseanga ai tōwholofola o kune lawe I mai ngai mea mo oni mea loloto. He kono mo ni o peheni. Kono mo ni o peheni. Koe o mai koe o pacheti, ai koe rak pacheti tau ko sina uraki. Kana aku no foke u fehui koe hai makatu unga o ave ai 5 miliona ki hapotu ngā aue. Pai hapotu ngā aue koe ya o koe ngahi department, hai makatu unga koe ngahi department, paanga o ave ngahi department. Koe hai ai indicate au ne fua aki pe unau whairere nau ngā aue. Ai ko tango na fehu ia u me ka ke ha fainga me ai in front of me he foi he tango ka ko fu po na ko fu po na na pu ha wa fon lo ko hanga ko fa fu en solo me tai mi goni he fa alu ko o totongi mai ai o documenti a bill ko document Mona anga no lahi hono painting ai ko anga ai mea fai go u ai hopo mono ten script mo mea ko dogo ya o ku timane vai ke ai booklet dia ai kau council o pau painia he famau anga to o toki o mai ka mau tol ka pau ke mau totongi ai mei ai tai meta panga fangea we foi toki meni panga tolngea panga wangea depending hela he printing material ko sio ko he funau ko o mai ke fai e pacheti ai ko u corporate plan ko u annual report mo pe mo u budget informations ko hanga ku pa fu mahalo ku ono afe fitu afe ko nga printing ai foi booklet ke fa nga tota ka pau te unga we ki ai fa fu go me go wanga ke go he totong go he apil got document ai ko fa ai ko na usio ko fu fa ka morela pe ka inga tai kai ke lava he whakamatala ia e tuesi mai ai koa pages o hono allocate wai ti o decide ke allocate 5 miliona ko ke foi initiative ko foi project ai ko tamo nele ke ai ko tamo no fo ke hanga fa feu ia kai ke forward forget au ko si pahangi ko launa na foi ape tolu ai area ia o pacheti o tau kosi again ko mea ko ia na ko hanga fatoga ngai o kai ko hanga mahenia ka kai ke feunga ia so ke fa mamafa mai ko fatongia o ki mau tolu I fare area e mahanga muy e allocate pacheti ai me na hanga fatoga ngai ia e mau inga ia pe o ku whakapoto pe o ku ihelere ia kakai ai ko ha foi whakamore ai tau pehe ko hosi kon Pacific Island Forum meeting ai ko allocation ni pe ku whakapoto ai ko usio ko me winga mai gai ne afio ka pau tau whakamore ka ha whanoa miliona rak feui o ku whakapoto po feui ua na ne toi hanga peo o tatao mai ko decision ko ni he interest e kakai e fonua ke lere e fonua pe o sange u decision ko ni ku hiki pe koloai
o counterproductive ia ki he lelei whakalufua e whanua. Ai koe uhinga pehe. Koe kau e mea o kou whiwhia ngai he mea koe. Ni he ko kono hangeha foi endorsement pa kono reinforce mai he ne afio. I found sin. Mana tui ko tui ko ni o na tula ke he na e kau mai he na hoko ko minister, hoko ko pare mia, Nana I he public enterprise he time na whakalere. I aware ko ne level of consciousness, when awareness ke operations. Ai kau fuki he mea ko soko I kia I. Fusi au pito awareness e kau me mipa. He te pire ko Hawaii ki kawai be mahal me te pire kakai ke anga foi I function e foi machinery ko pure anga ko government when na foi kau aki he ko me oku lekia e constructive debate ke meaningful ba mo hinga lele kono hinga he ku absent pe ku lek I foi awareness e ke e foi overarching architectures mo structure o governance framework ai pureanga aia I ne pehe oku aonga lahi au pito iksio mantu go na ufahanga refer ko anga vai mafai e kuputol no I he malo o e tui fakonistu toni ya mohono hako ai ko kuhinga despite vahe mafai ke foi sino la he tolu kana e vahe ia I he umbrella anda he umbrella I he malu o ne afio ai hangere wa ne afio ai go sio ne whahoko no fata hangere wa ne afio ha oversight in terms of time wa yelava he pureanga o tiliwa functions Aia o kutokoni au pito kia au tokoni au pito tofla mo hanga na kia koni ke tewe patseti wai foge fara amu ke mau mavahe me hanga maheni pa mahanga tala noa I mahino ko hako ai mau palani u fotu ki hono tataki pa mono o allocate ai hivi ko sei foku awe patsete ta unige valunge au hiva mana mau na ki ta ofi be ke ilalo be he hiva nge au ka ko no moni au foke he mea ko fa hanga malanga ke o ai mataifika ko mataifika puna ea hangi tupu le fonua kai ai ha fahinga paces the reason why o ku valunge au hiva ai he ku tau to tanaki mai ai for project for all tako for project ko ia tene lava o reverse ai fahinga impact fa economica go ni hoko ki he inflation ni pe fahinga for tu pe he sai pe mai le ko tanaki mai go foi project for go ya ko fei tu wen e whakapaanga me ai he kono uhinga he ko e hanga ko kulau solo o si pe he tali he whare area he wafe watolu wafe woa ai patseti na no mole patseti ke ni mangiau miliona pa na utali na tolo he foi to patseti go ya ke fitu ngiau ya ko fe ko na ma tu kwat ke ngahi constituency ke ai fa whare area ulau ngamai kakai ke hike kolo kakai ta tau be na utali kakai ta tau pe ta ko fe hui ko na fai ai na mo fa kau ko ua ngiau miliona na to hili mai he tukau hili mai he patseti na mo fa kau fa paanga me fe ai ko uhinga pehe ke na o ai mahino mai
te tau toi hiki ai tute te tau toi hiki ha te tau ke kai o toki o vare pe ka kai o ati fale ko panga wa ni mai ai pandaya ai ko me ko mau te au ke tala no ai patseti ko yo ilo pe ko fo ngai ni na amata ene foi a pe tolo a fa patseti me anefe ai ko ke hanga fu ma o ke hanga ai pe te ni go ya ko me be ko hanga o ilo I ko tu ko ai lao pa anga Public Finance Management Act o kune hanga tala mai ka o ke a tolo no sune o te ke tale patseti o kungo fua ke whakahava whare area ke hoko atu foi mahina tolu kai o mai pe hane ki patset whakataimi pe ai patset pe kogo he tau ko osi o lere mai aki kai o rewa ai ko hinga rewa ko whakatonglea kogo he o mai mahina tolu ko magnitude o lahi ngā aue o whie mau ke teu ia ke ha patset ha whanua ka pau na anticipate he kau whaulao he aho koe o whiunga pe a he tolu hange koe no molo koe he aho ni te upehe te na honga pe o tānaki mahe lao ka au ke a he tolu noa su neu te hei ke tari patseti te mau te oa te a he tolu make ke tatau mo e whainga whakawai wa inga o hono teu e patseti ka koe kuhinga whoki ai mau inga ko koe whamafa mahe ne a fio ke mui ki he lao ke mui ki he lao ai ngahi mea ko taha whoke lao mahu inga taha i whonuani koe patseti ko au ka pau ko te pehe ko hai ai ke uhanga ai ngawe whawhare area ko hai lahi e pesete ho ngāwe e nofo he patseti. Ke au pe pesete e walu noa o ngāwe whawhare area koe patseti. Ko pesete ua noa ia aini kou tok whaia ke mono rewa o ngahi lao o kenehanga o administer patseti ke toi maapopo. Heko whare area. Ko whare area ko uhinga pe form up e whare area perform up e pureanga ko unga ko tukhau. That's all. Ko ilo ka pai to e tukhau. There is no need ki a whare area. Tako mea ko rotate ai e mafa tuki making it out ai ngawe e patseti. Ko e whaulao rewa a whare area. Ko e lao ko ke ne hanga o kavenaki. Kene hanga ai ko me ko na uhinga pe ke paremia ko koloa pe e te kui o ku te faiteria ke ko koloa tuku hau e fonua wa hano laon ai ko uhinga e ko no kai ke ai ko he nai man to pe ke hau he to fola ai foi statement e fare le puri ai business ai pure anga e dai paga o mogui o kufa pe fo ke to lahi ko o to donu ke tau po ke pure anga pa mo ni pe ia o e franga e pure anga ko ngai le wa ni na fi na don franga e pure anga ka ku hanga e to fola ko ni outline mai ai me a ke fa he ka fa fonga o ke fe unga mui ke tataki he pure anga e fare area ka dodon ke to na ke fonga ke fra more ke paanga tana tu hau tala no ai to fola ko ni me kamata be ke mahu inga fonga ka kai mahu inga ono fra more ke paanga ko e tu hau e fonua hange ko na ke kamata o mai ho fa matala pe o fra poto no ngawe aki ko patseti ko ni aunga ki kakai fonua pe ka ke ai ha me aunga ke aunga ke ai patseti ko ni ka ku ka ke ko nga no wa viveni ko ataki tu ko ngawe ai ku o mai to fola mahu inga ko ke ataki tu ngawe ko nga ni ko kamata pe ko nga no wa ko mare i ai so fo ki ai o ke fa tongia pre anga ke ataki tu i fonga na fralere nga business pre anga aki ai pa anga tu ko hau pa tamale ki foi statement hoko
ko pau ke sivi ai whela ka aki kotoa. Ko whakauka hana na ngau ia kia he tui ai whaerea ko whela ka aki. Ko tau wha ta ofi foki. Whainga mea ka pae whaha whela ka aki. Ko ke taha pe huunga ko tau lue ai. O ku lue mai me whae koe, o ku laka tue me whae koe, o ku tau alu me ngai whetu ke heke o tau whe. Al whela ka aki mea ka, tama he tui ko pau ke sivi. Whela ka aki kotoa pe whahe pure a ngā whika aku me tuku hau e whonua. Aku maari au pite te sio ki he kofolofola koe ni e piwen. Iyo. Oku mōni pe aku mahu inga ke aha institutions ke whakapapai. Kai lava ke tau mui kai. Ko whakatano ben solo he mea koe ni. Koe ango e ku ohake e ku whanau. Kai ke ukaua uia he nau daily operations, he? Ka koe time pe na wongo ngata ai ku foi nau fae he nau ngata. Koe foi statement ni be te report mo lo ka papa. Foi whakakaukau pe koea nau whakateki rewa ke whai mea totono. Koe kusio koe ke ange ko ke titela kona na o mai ke ne afio. Ai ko ne tuku fua mai a koe baseline in ke mo me afua ke hono tataki fonua. Koe dimension ko ni o tau iai. Mahalo tene toi koneki be mea koe ni solo ke meni na ohanga o whakatoka ngai. He time koe na whakawhehu i mai ai asi mai ko o ku tō wholofola mai ni awhio o tō e angatu ate ai pare mea mai. Ai koe foi ata fo au fo kia te keke tau experience e tau dimensions of awareness. Te kei tō taha ke tau au mai tau ka foi manga whaape o mai he ni awhio hane whe mau kai ke mau e halao pa ko ni sūtoni. Pea toi lau atu hataha o pea tō koe keua. Aia koe foi mea pena o hake ke wata mai. Koe halanga nia ke mo veu. Halanga nia ke mo veu. Koe mea koe nā kunofo whakakau koe ki ai. Pe oku mateu ai tō tangata hoko ke mo veu o ku tataki ki ai he tō tangata koe ni. Kau e mea koe nā nofo ai whakakau. Koe. Koe time koe nā ku whehu i ai e platform. Koe ho o makatuunga ho o whakamo veu. Pe ko ho o position. Ho o declared position. Ho o makatuunga. Time nā ku ongo i ai o koe ai mea o whe mau ke toi sio ki ai kakai e whanua. Time nā ku ongo i ai. Solo nā ku toki mau hake ane nai. Tūtō ne whamawanga whisi. Ngai pōpula e pare mia a whisi e Panimarama. Whitau kone taha no kone toko asi. Ngai pōpula. Koe maari koe kau. Ai anga koe hauno operationalize e whisi nau te mokalati. Na e mei lava pe, he ganga i whakaukau, na e mei lava pe, ke nau fo i whiri pe koe nau Palestini, e nau paremia, para koe loto ia kakai, pa nau alu pehere. Koe whanonga wha politikare maa whisi, pa nau hangarewa nau tōruia o pehe, tau whiri, ha tau head of state, me he kau hou eke a whisi. Ke ne hoko ia koe oversight ki he whakalere whaprikare whanua. Pea ku whiri whatau whaa. Pea koe tama koe ni rita koe ne opposition ipe koe na e pare mia mahi tau. Na e tuku ia ki tua he wharearea a whisi ki he tau e tolu. Koe uhinga pe koe ne
ki whakawhepaki. Aere koe na pehe koe ne cetizen comment. Ai une hange une whakawhetau ki he head of state. Pea koe nuku iku eni I he ne ngahi tūtūne ne kei pare mia o tūtūne ke ave o ngai pōpula. Koe foi operationalize foi mechanism whaka pure lelei, rule of law, ke fair, ke apply lao ki ha tape regardless of your class. Ka pau ke mau. Sai, koe ne hao koe ke foi mea koe a tau tolu. Ke position koe a tau tolu. Mo e kua ngoi, matu koe fo o ia he kunga he koe tu whakaholo ni ia, na e lalanga aki ia, koe tolonga koe ana e lalanga aki ia a hono tari e tupo urake ai lotu whakaristiane. Ka tuka kau whakatano ke mea koe ni solo he koe ki au koe ai mamafa ia he mea koe ni. Koe tahavalu anoa, na hanga I tupo uraki ai o foaki ai Emancipation Act ke whakatau atai na iaki ai kakai e whanua mei he pure whakatiki tato ai hau eiki. Ke tau sio me whaitai mention koe ni, Pea soka tahavalu anoa ia. Na tok foaki he Amerika ia ai Emancipation Act ai kau uri me nau pōpula ki he kau hinehina. Same scenario, same context. Koe pōpula kau uri ki he tikitato e kau hinehina. Ai nei ngau e nato e kau slave. Pōpula ai kakai commoners ki he abuse ai kau haueki. Foi same. Kana e waki mama ange atonga nia I Amerika. E sio ke foi dimension koe. Sai. Koe ripoti ko ne CEC. E na hango o pai koe hono talatala noai. O liliu ki he ngahi mawhai ne afio. Ke toi whakatemo kālati ange ano whakalere. Na nauhanga o ange ai credit ki he fo I whaunga koe ki hono puke mai meri noa au mai ke ahon. Aia koe whakakau ke tau completely disregard tau sio he ngai pure anga I he kaunga api nai kai ke toi ha pure anga whatu I kau nau fili e nau head of state. Koe whataha koe nau tok whoki mai mea I he kau whawhawhok. Koe talanoa koe ai kau wharearea koe Cook Island ni. Nau tahanoa nau tau ke hono allocated budget e nau tui. Pako eke tu ta koe nau kei anda pe whoki nusila. O koe nau Governor General o nau refer nau tau ke koe nau tui ia. Aia ko sio ke whakaapa ko o ange e Cook Island ki he nau Governor General. Koe nau whakatala noa peheni. Koe nau o patseti ko ave ki he Governor General o allocate he malu e whare area and he does not have to report back. Koe hange hea ha inasi. Hange hea ha polo. O wahe e foi inasi po e tau wao ave koe mea hea me he tuku hau ai kakai. Aka koe kutara noa solo ke he nau mahu inga ia ke uri ineke ngahi institution goia ke ne hanga oversight hono whakalere ai whakalere whakapolitikare. Pako kusio koe he mahu inga koe ka au he kusio koe taimini ki he tokanga I kina mai he ne afio ke pure I le re whanua. Taha mea o kune hanga, mantu ko mea ko ni, mantu ko I solo ko ta whatanoa, ko ta ngawa pe ta ki kasa ke ta hulu. He ko tau mai blank pe, tau mai blank pe, ke he fufo I palo pare mama foi situation ni, trying to find
solutions ai ko ta fo ke me na pe he si o ko he anga ko o mau mantu na teke afare area ai ka no pere ke na take ownership ai good governance ta ko time ko na na o rice ai ke na hanga fatoanga. Yes, we have function ko mea gui faka ulunganga whafanua ko mea gui ko awhiwala. Ko ne waki ko ne homo mai pe ko ngahi statement ko ya. Straight away ko view rewa mo narrative ko na uloto ke hiki ka tano ko pulele nei. He ko no inga he ka ko na utala no mai ngahi tem heliaki o yanga nofo kimoa ka ko ne apply me ko ke context of area pe mo patseti pe mo tau tu hau ko function ko avala ko pure le ke ngari le ongongo le a ene afio he kai ke lava ya hafuta wala fa tu pen fa ke fa kau e toki malava pea. There is only one way possible ke na pure ile tu ha kakai ya ko me ko na pe he ai ka pau resort mai ka no pere ke na play for function ko ya kono inga pa kai ro ke tau to amana ke tau to ke na fi haka kai tau te amana no no na tolu ke na hoko hangeha fo he uri ke na tau e fonua pe me feito fononga ke tau fononga ke pureleli atna no fo kau pe pa kamata le vai fo kau pe ko fonga na no tau ilo pe fonga una ufiri aki ko mata fa tau hos kai ke tau amanaki na tu la he to fo ne afio mahu inga ke kau no pere ke ako ye na ufana ko ha ko na fatongia whakatalu as a traditional rita. Pako sio ko ke natula ai kai ke na ignore ai ngahi. Hena os mahino bewa mautol ki mua he vote of no confidence. Ai tai fie mari na fio. Ka pau ko ha no pere au. I will ensure o ko ke hoko foi collision ko ya, foi confrontation ko ya. He kohono ko hanga ni whakau me he enkolo o uhinga lere ko mahino ka mautolu tau pego ka no pere o kuia ye tashi mari ne afio ka paure va o kuia ha na issue wai na totonge na facilitate le na tolge na communicate ke na lava tala noa he ko ni ko anga ni fa ko ha we so ke ne solo so anga ke palpare ma ko ni hono prolongo ma folo na kamata peta fi mari ne afio he wa fe wa tise ma wa fe wa a o ibo ka ke fa mo ni ma ka minister a o ipe ka ke to ha wi ai ko communication na ufanongo pa na hanga o eke ne ngo na ke disclose ko pe he ka pau o kui kai ke mo tokanga mai ke me ako fie mau ke anga hono whakalere ho tau whonuani harewa hono toe aonga pe uhinga e ku aluatu o tāpuni mo whakaava a wharearea ka kono moni ko hango e whakoko upa tawhata no pe mea ko ni o ku hala ke tauhanga alienated ene afio ke fu mamao me he wharearea o wharearea composition fili e kakai ai to ton ge ai foi vai va o fi ai kai fo ke pehe anga tau structure fra politikare ka neongo kai ke pehe kana to tonu ko me ai mo ui he loto mo lau mari mo atamai ai ho eiki pe pehe ke ka fo fili ko ke ton he ko etn ko pau pe ke felotoi ko tau liriu kana fai wana hongo fulu na e fai moia I he felotoi mai no ngai pressure mo ngai fei lau mo mea go ya kana e malava ka toa ia hene ia I felotoi
Ka koe ni ko o si pou ene afio ke pule i lele. Koe ngahi mea koe nau ke whamatala mai ke nau taliui ke atakitua. Mea mui e ngahi whehu aki ai sirini. He koe no inga he koe uhinga ia koe tau taliui ia koe ki he kakai. Ke lava o whakamaha opo. Ho nau iwi he koe whei lau. O kai koe he koe luxury. He koe tāwhaki e mea koe o mahu inga e pacheting he whakatā noa e solo. He ka pau na tau mau e luxury o e paanga. Koe i tau hae tātou peko hae mea ai pureanga u whai e ulahi pe silinia. Ene hoko u mea koe ahanga ko naulu lahi nau silini pa alu no ia na fa more na toki no ai ahoni kai ke ia ia phosphate ka ko point fo ko fa ta na ko si e tau ki resources pe u hinga le vai mahu inga ai ako ke na o mai o fa poto I hono allocate ai patseti ke nga kai lava o meeting ai fema o kakai mo komi hanga I fainga mali opportunities lolo tonga ngahi whainga tāu tau whanonga ai. Ke ne lava mitigate ai ngahi I tō lalo whai ekonomika pe mo ngahi I pore whakanatula. Ngahi nau pehe kono mahu I ngā ia. Kai ke? Koe whakaukau kono tolu. Ai koku o mai koe he tō wholofola koe kautaha business tau taha. Ai foke ku mai ko ni ku mari e foke mal ko ku he ku mana tu I ko mapu to o ai ni pe to tol ko to o ai ni to fola mai I he business tau taha ko pure anga ke nofo I hono fatongia ke le vai ene ngawe kai ke hu mai ia o business I taimi o feinga pure anga ke fa lute ko toa u mea I he fonua pe au feinga hanga ia mo ngahi na tuku mai e ngahi fonua tokoni me tokoni ke ngawe whakalakalaka. Koe mea ku hoko, koe tuu mau e mea kotoa, koe uhi ko I kai hapaanga, ke whakakato aki, ai ngawe kotoa ke whai. Whakamane o mai rea mo e whehui, koe tuunga koe ni o ku aunga ki he whonua. Aia koe u whakaukau ia ko ngā ulaki he whui whakaukau koe ni, te hanga he tui te whamama whai mai be, ai mahu inga ke pure angaho nau te whitau I whatongia, ke nau rewa e ngā we. Ka oua te nau whinga ke whālute, whalere pure anga, whalere business moi hāfua, ke nau whālute mea kotoa pehe whonua. E kohono, koe mea rewa ni ku hoko, o ku tu mao mea kotoa koe kahapanga. Ku whakaukau e whafonga ku, o ku awhia I he tu I me whea, o ku te awhia me pe tu I a koe ke te hapanga ia ke tu mao e mea koe ke te laha whahanga unu koe ngā ku ose paanga. Ke pui e tui koku aspe he tofolofola ko ni penda mare ba ko tunga ko ni au nga nai ke fonua pe kai kai ko me mo ni fokia ka fokia me ko ke solo ko come down ke mindset ko na fa ta no ko ke ko tu ya ko la ko public enterprise mau ia e na mai o kau I whalere business I he uhinga ko ini. Nai o si ai pe u kau taha ia nai to o he pure anga awe whalere whaka public enterprise. Ake paanga pure anga. Ai pe mo ngahi advice ia mo ngahi whare I me ngahi whanua partner. Ka koe lao koe public enterprise ko ngai whelame ke ko ngai ko awe ni ko whinga na whinga ke awe pe ha request ke institutional review ke whamaulahi ke ne hanga o ko palo pare mai no ko hanga whatonga ko ui ko leke clarity he tau konisu tone mo tau lao ke hono mau ko no mau I ai whakawa ko e pa mo lao. Ka ko hanga I whakau ka ai pe ha fo I lao ua hono whaton lea I he kau me pa.
Pau to tonu lewa ke iai hawhahinga mechanismia e lava he sea e wharearea pe koe wharearea o pasi ki whamauanga ke nauhanga o review mai, e aha siutiso review me he perspective whakalao. Ne ongo koe wharearea au to tonu ke nau mau e intention e lao. Ai o kau e whai lao goni e whakarere pisinisi e lao nau kukore ke ave ke whamawanga ke nau o maiangi e nau whatonea. He koe he mea nia whihi ai mau whetakai mai hange koe lulu tai. Hono tala o koe koha business ai pure anga. Only because he koe whakarea koe he lao, koe business ai pure anga o kurisi he schedule fika ua. Aia koe ke hau pe ngau e akire vaya. Ai so whanongo mai nge so koe palopare mai. Ngau e akire vai foi whakatonu, foi whakarea koe ia. Koe definition ia o business ai pure anga. Ka toki asi helisi pa ui leo koe business ai pure anga. Ka kai ke asi helisi pa kai ke ui koe business ai pure anga. Ka koe paanga ai pure anga. Aia ki au o mix apu he kau whakatonu lao, whakatonu rea whakalao. Ai declarations pe ai lisi koe mea pe moe definitions. Definitions o business ai pure anga. Pe moe declarations ai ngahi business. Ai koe ki au ya kohono o ato fotutu mahe lisi kohono tikre ai au nau iai. Ka koe business ai pure anga ai business by definitions ai business o fotua ki ai panga ai pure anga. Kai ke o koe nei fai be mau talanga he koe foi kupu ono koe lao public enterprise o pe ai koha business tuka hanga o mai nga he mau inga inia masi he e koe attitude koe ke nau pehe o koe koha business ai pure anga o go beyond se ke ki o haka nge foi whakarea koe o pehe o nau whihi ai koe ai koe foi whakarea ai koe whelawe i moe lao ke ngahi kautaha kupu ono koe public enterprise e ke o pehe no wharea ka pau o kuai ha business ai pure anga kuo resisita i he lao e ngahi kautaha kuo pau ke ngawe aki ai ngahi kupu o e lao ni ke ungatai ka hanga o ileporete ai ko pehe ka pau o kuai ha business ai pure anga kuo resisita ia i he lao ngahi kautaha company act ma tuko lulu tai o resisita company act ko mea ko fai whakikihi he kwai ke lisi ia he lisi go ai go whare go he kupu tolu he kupu e kupua ai ko ngai wha uhinga rea business ai pure anga o uhinga ia ki hasino kuorisi i he te pire i he laoni sai ka pau ko ia ai ko business ai pure anga ko uhinga una hobe na toria confine kai ke asko he te pire ko business ko ai pure anga te ke to business ai pure anga ka pau ke ase te pire ko fehu ire ma ko e fe mau ke nau tari fe taimi o nau amanaki ai ke whakahu ai hingo ai business ko ni herisi fe foi taimi whakahu ia te ke ai ko foi raksi te pu ia pe ko raksi te pu ia foi process o ha business ai pure anga pe ko foi step whakamui ia sai whaere vai mau tohi ke he CEO koe public enterprise ke ne tala mai pe o whakaku ki he risi koe o public enterprise ai te pire konu lau ai koe whakamantala koe o mai me nau whonga ngā ue o ku oska toa e ngahi whatongia ka toki whakahu rewa
Ai ko foi step fa muy tahaya. Ko foi hui ne maga aku ko ka dau tolu. I he kupu no pe mai. Ka pawo ku ai ha business ai pure anga ku ore sisita i he lao ke ngai kautaha. Ai ku lo tonga ai lulu tai. Re sisita i he lao ke ngai kautaha. Ka ko business ai pure anga ka ke tohi ia i lisi he te bire. Ka ko fare ne lao. Ka pau ko business e pureanga o kuresisita he ngai kautaha. Eko ke resisita ko initial step foi step buraki. Ko pau ke resisita he kautaha ka ke to ko business. He ga te tu upe ko he ea. Ba ke tala ko business te ke resisita he company act. Eko ko foi uhinga pepe se foi la ko resisita pe ha kautaha. Ngawe ke paanga pureanga. I he company act. Neo mau te gai ke tohi i ko ia ke foi he risi o sta mai ko bonoia ngawe ke lao public enterprise. Uhinga, ai ko foi dimension ke ai ngawe ke lao ko public enterprise dimension ke honorisi he te pire. Ai ko ne resi sita pe company act it immediately ngawe aki ai public enterprise act. Kapau ko business ai pureanga. Teke toki nofo pe ko e company e kapau ko business pe ya e te kui uhinga pe ya So pako no ngau e greva ko ni lao ko public enterprise o pe ni le vai. Ai ko business ko os lesisita e company e te ke tu ui he public enterprise ka utala mai he kupu no ia ko business ai pure anga ake panga pure anga te ke ngau e kire va lao ko ni ko me ko fa hanga ko hake pe mai le va he lao ko ni o pe ni kup ta va kup si wa fa ta tau ki he lao ni ko pau ke i kai fa kanofo pe hoko atu ha me mi pa o e kabineti. Pero whakatatau ke laoni kua pau ke i kai whakanofo pe hoko atu ha me mipa o e kabineti pe o e wharearea ko ha tare kita o ha pisinisi ai pureanga. Tuku kehe i he ngahi taimi koia o whakotu wai ha pisinisi fo ou. Ai koe pisinisi fo ou e lulu tai. Pea o kupehe e he pure anga o kufie mau. O pehe he pure anga o kufie mau ke whakanofo hakau me mipa o e kabineti ki ha waha a taimi whakataimi. O ikai ke laka hake i he mahina i tahaua me he aho na e whakotu wai ai pisinisi ai pure anga. Aia koe lao e ko uhinga o uhinga gai kupu ono ke apply e lao ko ni i ha business o kure sita hai company ek ka ko business ai pureanga sai ka pare o kai ke na ngawe aki e ko le sita company ek ka ko business ai kaya mafai there is no legal authority o ange ga na tolu ke na ngawe ke paanga e pureanga o le sita ke ha ka ta ngawe ke lao e public enterprise. O kumari e foki e whafonga argument ko o ku ke whai i he lao ku ke whamatala ko he lao. O kumahino pe ia ki kakai toko lahi. Hono wha o hake whakaukau ko ni wharearea o ku hanga pe he paremia, mea mai pe paremia. Pe mai pure anga whakahau ki nga tol ke o te nau kau i he public enterprise. Ko ngā hawhuke ko ne hoko pe ko public enterprise, ko pau whuke ke ngā ue ake u kupu ko na ku ke whakahoko mai, pera hange ko ni, ko koe ki whia mau ke nau tare e kita. Ka e ngofua pe ia, ka pau ko business for, ai ko business for, ka ku pau pe ke ngata pe, mahina tahaua, ku over advoine, ko alu ne tau e whihania ua pe tau. Tau e whania e mea Ka ke he whuke, ka umea koe ni, o ku lava o abe umea koe ni,
ke whaha no pidiu me whakamau anga ke whakapapau I oku I mea whakalao he koe whuketai me taha ko ne hao pe o kai ke wha uhinga le rewe mea ku hao ia he mea whakalao wahaki mea ia ku hao mea pe tu mao pe pure anga ia pe mea ko ia he ku hao ia me mea whakalao o ia na ku teke au ia ke me ke ave pe he whare area ia ha foto pe ke whare area ke nau ave pe ai issue ko ni ke situation review ko uhinga pe foki uhinga te tau ben ke to fola ai mahuinga ko ke mautariu I ke he lao sai e malava fe ke mautariu I ke lao ka pau ke mau mai noi anga ai me utala mai he lao malava fe ke mautau he konistone ke maunion ka pau ua botolu ai fa donlea ke foi kupeta ai ko ki au o to tonu ke hoko ia ko effectia ai fare ka taulava continuous improvement he ko tango o mai me fa mau ane whakahino pe malava rewa ke unu pe taunga unu ai na ufoko tu ka ke lote pure anga ki ai lote pure anga ke to o mai ke to o mai ai hensati go wafe wo wana wafe mawa na inekti ai foi lá ku tuange au ia tuange au ia ke fai foi mea go ia ke he pe ke na ke unga ke o to fra vive o but in a scenario o mai he no moni to tonu fo ke ilo me fare area ai intention he ko intention fo ke ala go na fahu mai public in the manto na tau kamata mai pe tau dona ga ha ministry go public in the price na tau kamata mai pe do ba fare report pe pe tau fotu le va la public in the price ke fra ma popo mai kai u business ai pure anga pe fotu le va mo no ministry kai ke fare report tatawe foi aya go ya me go no aku I fare area ko yanga mahene a shwa fare area ko yanga mahene ka ko tai ngwana ya mai ke wafta havalu na tali fare area ke foto office ai constituency go to pe fa nau mai ka nga awe ki ai ko kuanga ko fa to nga ile mo ko te ke he mo me go ni public and price act mo ministry na fa le pe ngahi public and price ya ko TCC ko TPC ai radio mo telefoni na fa le poate pe ya na ga ya ministry ya sai tawai le va la public and price act mo le mo ministry of to ke ne kave ni ngahi business pure anga mo fa ma pop karena kei whakalere tipuri kei tiri lere whataloa lere poate to lere ministry kai te ke mo mea goni mawa ai whare area te ai mai mau office mai mau kau ngau ai go na wo ai e pepe speta ko whainga anga maheni fokenia ka ko huinga foke mau inga ko ai to fola ke mau lava o mui ai anga fe hu faki holo mai fe alu aki holo anga no allocate patseti ke aonga ivi kakai ko poini ya mal ko me he vi point ko to fola foki fa fonga nane fai fe hu ko ni maria pito ko ha fokalele puri ai puri anga ka ta va puna ai foki oku ongo malo hi pito fe fokalele ko ni e ko nga ko to fola mai tu o whakalere whakapuripuri. Paka ke ngatai, kai ke ome ka umau whakailonga tau kei I he malae o e wholau wapuna. Lampo koe poate o kuiai ka wako lere au pito. Paremia, koe tokon paremia, koe minister paanga, koe minister moi. Koe ka wako lere, mao ngahi maitai tohi lere, iho nau ngahi malae, ka koe ki hatahaya nau tolu. Au ke CEO, koe ki hatahaya nau tolu, e mau matai tohi, I he wholau wakapuna, uhinga mai koe kea to whola tui, ko hako mo mai mo tolu whakalere whakapuripuri kau taha, ka kai ke o mai kakai koe I he malae ko ia, kau tau kei, mo ka wako lere I he malae ko ia ke nau mai o whai hono whakalere. Nai whehui ai mea koe ne lulu tai ki he paremia, kau ki o atu moa ne tari heni ke whaha sio ki ai,
na fai pe feu na pe pare mea ku ko ngai mea ko to pe hanga ko uhila ko lulutai o wai pe no pala pare maka ku fai pe ngau ke pure anga ta pe molaka ki mua ngai mea ko ya ka na hanga le pa pe ma o mai le e ne feu ke ka fai ngo ta mai vai ya ka holo mui e lulutai e to ia ha se vesi ma ngai motu o tongani ua ki ai o ia hata te ne lava ha o totongi pe pai au te pure anga ke ne lava whakalere privately e lulutai. Wakai pe, ongunga, pane na whehu i kia real tonga, pane tala mai. Tonge wakai pe te lava lulutonga o whaiwhing pai au te koe ni. Pe te whia te kia te kau ngā ue koe ni, pai late mai mea o te ngā ue ke lulutonga pe i kai he. Aia koe ni pehere wa, ia koe taimi koe te nau toki holo mui ai. Ai taimi ko te nau pehe ai ko lele ai lulutai. Te nau holo mui rei kai toki. Ka ko whakaho ai mea pare mia pa moe to folo kai tui ne tala mai ko haku mo o mai ai mo to whakalere whakapuripuri ka tuka kakai ia ihe malae whakapuna. O kai whai tai mensi ne mea ilo he ne awhio o kai ke tau ilo ki ai he. Ko tui pe o hake pe hatai ka koe poini ko na ne hanga ko o hake ko no whakapuripuri e sol na kai ke e iai ha foi statement ia pe ko line item me patset ko ua tolu mo ua tolu a wha e lave mai ai pure anga ki hawhatau wakapuna never once na ai foke ene lave ana ia ke pehe ko whare area na nauhanga o vote out ke ua te hoko atu e loyal tonga. Something like that. Mahalo pe kwa ke ilo e pui tua e mea koe. But ka wange na ne hindi mai koe mea na o mai ki whare area. Pa tu whai tutuni ane pe toko lahi a mo tolu na i whare area na mo vote out e. Koe poini koe o uhinga koe ki ai koe ngai na ata ki tua ai u mea koe ia. Koe uhinga ne pehe whakapuripuri he koe whai mea mooni e na i kai na ko au ia na utoki i ka paute ke toi alu ki he hensati koe au kosi. Ko au ia na utoki ma oea informations o hui ai e whakatutu ke whakatau e waka fo Lo tonga ko ia na o si o mai e ngahi kautaha private company o mai e nau presentations whekau aki po e nau readiness e nau taulia ka whakaataangi he pure anga ia ke apply e nau laiseni ke oa te nau hanga haiak nau tole one airline policy in 2 weeks nau up and running nau taulia with no cost ke pure anga tai minia na ke tongo full miliona betani ma miliona be whakamore. Tai minia ko whaakia te whakamore e hai. Tongo full tupu miliona. Kau kei whai be whi ma uwaka aia. Kei palpare ma be whai whala uwaka aia. Ai wakapuna. Kai ke. Koe uti teila koe a mahal te tautoki a uki ai. Ka koe poini whako koe o uhinga i koe ata ki tua. Pea moe whakapuripuri. Kai ke aha line ai te mea. Whea koe ne time koe nau toki race ai. Pea nau hanga rewa tala mai. Soko ne whakapuri. Tala mai na tipo city ai waka ia he me o wafe. Me wafe ua tolu. Me koe wafe ua tolu. Na tau tipo city agi ua miliona Amerika. Sai. Pea eket pe koe ua miliona koe ia koe to o mai mei whehe koe jaha line ai te me patseti. Tamai koe paanga pe na o mai hanga ton pe Australia ki he lulu tai. Tokoni hanga ton direct. Koe ke pe ke mau. Ai koe hinga nau fui loi koe ia. Ke ua te tala noa e sirin koe ia he koe koe sirin nia na to o me pure hanga. Ka mosio ke koe mea koe uhinga mai ne fio ke whakapuripuri. Tohi atu rewa ai whakafonga e ua tahataha ke High Commissioner Australia koe i tongani. O eke pe koe ha ai paces o e nau awe hanga tonu e sirini ki he lulu tai. Koe tari koe nai o mai o kuloia na kake nau awe nau tori ha sirini ki he lulu tai. Koe o mai na toi sirini koe konga pea e nau polo kalama whakatau o kui koe patset support.
Very clear ai statement na mai. Pa one pehere wa ko discretion ke to o sirini ko ia. Mei fare paanga o ave ke lulutai o ku rest peia I he kabineti pe mai fare mia. Ai ko poini rewa ko uhinga mai kai ne hafio ke whakapuri mai mau lao. Ko fe taina nau to ai sirini he timani he kumtaha hiwaia he kai ke mo to ha sirini me fare paanga. Kai o rewa ko hiki nima kia fare ale. That has never happened. Kai ke disclose sai. Peka pauna e allocate silin go ia to oia he wafe wa tolu. Na toton ke mai patseti ko e wa tolu wa fa. O hunauhanga disclose mai he ko timani ko ataki tu e was o mai he ko nistutone. Kuo pau ke hanga he minister paanga. O whakaiki ki mai ki whare area. Ai lahe silini na ane tāna ki me kakai e whanua mo paanga tokoni me muri. Pau ke hanga disclose mai. Ospane tala mai rewa, ko hae lahe paanga na ane whakamore me paanga na o stānaki. Aia koe ngahi kai ke whaihe, aia kia uia oku inline oku inline pe to folfolai ke he umea koe nai hoko. So hange koe ni e so. Na utoki race e auia he whanongo he press conference. Ai palani mo I patseti ahono host koe ni o Pacific Island Forum. Nau ita fuk na tole pure anga na mai na to lau mai ka o pehe ko me lele e ai me ko tangi se au ko poini a ku ia ke feu ia ko poini a ko fe pa anga fe palani hera e to tonu ke tikrea mai I hapatseti kai ka ko ai ko tui ko ngai e me o fakatonu ia e au ai statement ai ne afio no whakalere whakapuripuri, kai ke disclose mai, ka mautoki, o vare ka atoa pe wai whakapuna. Ai a kia au, umea kono sai pe, umea koe ni he, ko ne awa pe whare area ke, ko ne awa hake pe ke patseti. Nau toko ni lahe au pito ai directions, pe koe tuku fua o mai he ne afio, ke turi ke ngā ue. Na tau kore foke he ne afio ke alo whakalang he ka tau waka tau tolu. Koe dia wa. Koe ke tau tonga tau waka, tau tonga tau ke sao pa. Taki tau wene de whonu whai kau taman. Whawhawanga koe ilo peo ki koe o sene hoa taha me te ua walo ene ta le proklama. Me te ua koe niki te whakaose aki pe konga whakaose ke whai toko na tapu. Aku mahina o pito pe tala noi whai toko na tapu ko palapare mwha mamanilahi ka wai wesia tonga ka ko ha fo ia ha whai toko taha pe. Koe konga koe ni he tau wholofola au ku ne o mai ia to tonu ke hirifaki ai tautea mamawhataha ka kinau tolu o ku nau I he malae o whai toko na tapu he kua mou tamaki ai tau whanau koe ka hau whonua. O ku kei to maa pe he kau whare area ai ka vainga mawhatuki koe ni. Aia koe pane pehe rewa konga ki mui o ku malawa ke tau whakangata whai toko na tapu I he tainimi. Seo au ke konga whamui mui koe whai toko na tapu ke hoha a bene a fio ke to tupu e whanua, ke kakai e whanua. Aia ko talo bene e ne tofolofolau ne ke mahu inga I pe kakai e whanua, interest ke kakai e whanua, au mai ke to tupu ke tau whanau. Ka konga ni o ku me whakau ki aina ku inga foki, ka hiri whake tau tea mamawhataha. Kai fuke lava ia e he whamau anga o hiri whake o ova I he tautea ko he tainimi, maha ko tautea he tainimi, maha na koe ke fu mamafa ia. Kakapau e ai ke mamafa ko pau ke ririu mai lao ia, ke amente lao ia ko ia, e ngai tautea to higi ke lahi taha, ke mamafa taha, me whare area, pato ke o mai o ave. Pakune wheheu I mai, o ke tooma, o ke tooma ama ape he kau whare area, ka venga koe ni, maha na koe tuhu pe ke whakau kau tatau, to ton pe ke to higi iha ke koe ke tautea ke lahi. Ka malapa pe me ia koe ni e whawhonga ka pau e te hiki. Koe ke uilapu ha tautea e mau koe whai tukam tapu mana ka ngai po koe tau e ua pepe tau e tolu. Ka koe hiki ke mama whataha koe ilo mahalo na koe uhinga ke
pe ko ha fu a hiki ke mama fatahai ho whaka uhinga ka koe. Ka ko whewhi ho wakai ki he ni ke ta whao sea ke whika venga ko ia. That is a huge benchmarking statement. Kona mo ni ko kia ia I say directions. He ko I'm o ko tui o ko awea bene a fio. O ku I whare a rea e whaue lao. I ono $10 mea koe ni. Koe ne pehe ko to o maa ku hinga beki whare a rea. Unau kei to o maa pe. Koe ngā he ku kaike nau hanga whatoa ngā e fo I meki ni tiu te damage o whai he mea koe ni. Kau hange ia ko tau wai ngā pe tau tolu ia. Koe ke jaha tau. Hange koe ke tau toka ngā. Mahalo pe because o ku involved. Ai kakai la lahi ai. Tau whanonga tala noa pe whi mau aki pe. Pau timani he mea koe ni moral courage ke ne hanga o whaitutun he mea koe ni. He ko tui o kai iaha taha ia e loto ke more hano foha ki he whaitokona tapu. Pau tui kau pe mo ne a whio ai. O si whakatala no au ke taha kau whawhawhare lea motua. Mo anga ne whakatala noa o wahano ki whohau o si more ia ke whaitokan tapu. Ai o si he ia o si kako e nunua ia whaitokan tapu. Pea koe society ki he kahau. Ka pahe ke lava he society koe ni o to'o ai ki kanonga tāmaki kanau whaitutu ni ke umea koe ni kene whangata. He ka pau he ikai oe whakao whai lahi hono u trickling effect o na ia. E au ai pe ke pure I ki tau tolu he mana tui ko si mahino ai influence e paanga e tau si ogo ni hanga alo e whiwhare area mo mea ka koe influence ko e paanga pea mo mindset e kakai o kunau ngau ea ke mea koe ni o kune present e ai threat pe koe risk ki he kahau e whanua kai ke ono moni having said that solo o ko awea pe ke pere ngese ai foi mga whako ni ka o ko mau e awea ai loto lahi ke etrese u isi uko ni moving forward ko hana moni ai o kai kia haku taimi aku ia no I think I mentioned it a couple of times. I don't have time to muck around with mau taimi mai tomo mo o loto o goanga e ku whakaamu o ki ngahi mea u taulawa si o kia he tō tangata ko ni ke taulawa o malu I e tau whaanau me haka tupe whanua me he whaingata a goia he kahau and live a better world for them than the one that we found ai ko kia au o rau ko feila o humanity pe generations ka pau te tauhanga pasi pe u whaitutu ni mamafa ko ni ke toki o mai ai kaha o toki struggle moi kai ke o lahi ange pe ku optimistic e ku tui ko konga pe ni o foi hala fononga ko pau ke tau o mau o mamusia he ngahi mea ko ini ko pau pe ke tau inu ngahi kona ko ini ko no inga ka tau kai whakamama ho tau mata ke hala fononga ka hau ko i fuila ko ha mea hoko pongpongi ha mea hoko mahina katu kai ke utui ke te tau mohe pe tau nofo noa pe tau aha ke pe ko lele u mea kai ke utui pe o utui pe peko o whamalo ia peo e mau e platform ko ni ke taulawa tala noa without fear or favor
ke tala noa mama he isiu ka kia ha whahinga whakakaukau ia kia ke he koe anga i ku whakaukau ke o mai e tau whakakaukau le rei o tala noa ke makatunga i esta basis o uhinga tau o toho e waka ke aluhe foi direction koe he uhinga koe me uhinga le rei e malu ai ha ki tau tolu whanua mo tau whanau pa hutu mau he ne awhio e lau maari e tatau ke pure i le rei whanua o tau whakamalo tau tauria o kei nofo o mata whakatokanga mea he ko whatonga iau he le volo hoko e tau kau traditional leaders ko takta ko nau kui nau tauria i he ngahi mea kehe kai ke nau te fuho ha ko ngahi mea fok to tonge tau wako ai ko kau hou eki la lahi koa Britania o ko nau ihe no foa koe o upper house o ihe ko pau ke apo ini he ne afio pe o i kai ke nau kau nau toluia ihe debate mono discussion allocated budget fono ko kuhinga ihe ngai dimension ke tau lava sio o ko meta he ko no fo pe o mau inga ia he foi traditional ka ko nau function no nau falere I loto falere o kai ke tokoni pa mau inga to tonu ko mane tu na hinga no ai tu po ulua ke fare ke tu kuai po vai mo hele pelu mo tau I tu ai fa pori ka o mai mo pe pa mo peni pena ai leva fo tu ia I lao ko foha ko to pe oha hingoa hou eki ko pau ko whatongia e breanga ke whakako hena uinga ke nau foki mai o liti continuously on o liti kakai he ka huikai ke nau whai pehe hai ko ki toko malko se a bea ba mo ki tono mere ta beua nei mahu inga ia he whatongia o mahu inga ke tau tala noi whakalufu e tato mea koe ni ia ke lai fo ke tau nofo e koe whiri koe kau whawhanga kai koe au whai kai au tu pia kai au hanga tu aki e kau whawhanga kai po mono whiri ki nau tolu he whainga structure kui ai whainga framework a whakapolitikare kui ai o ku lahe mea flaws he kutege ke ha fonua I mamani e whiri kau whafonga whakawahenga kai aha party ke ne hanga o nationalized interest so ke mea kou hoko I wharearea pa kou tui o whaampe sio lelei ki heni ai ngahi te pire ko mea kou hoko I wharearea ka pau hei kai ke whaha whahinga whakakaukau ha initiative for all ke ne hanga o mai a national people interest as the center and the basis of the decision making kai peke te tau whetakai pe whatau hosi tau whetakai pe he tau whehia tau whetakai pe he pore he mawhai kau kai eu tui pe koe ke tui pe o staim ge a o tau le volo e ako mo lotu ki ha taimi u tau lava sio I lo I mea gurere I kau koe tau whehi a pehe sino koe o hange koe mea koe tau lava sio ai ka mo mea koe I volo I sio ke I volo ono ai ne kei ano kei pusia ki I loto whare area I he tau whehi a pe koe mea nam whehi a pe mea na hu mai patoa so ngai statement ni ko whanong ngai he conversation ko la pube brea ngai sai be mai be ki me ke mis ya ai ke a interest ta ke nau ke mai ke ne afio pa me ka kai fonwa o nau sio atu o nau ke nau be o mo te tau va inga he tu hau
Ani ke so ko foi dimension ni o te ke tau lava to le veit ke. Ko solo ko ta no be ko fano ko fare ale afisi, ne o ka to e na u feta kai go ne u me go ni. Ka u na u fe au fe pore ai o fa i ke pure ile le fon. Ko tau tolu e wange ni o fe au e ni pe ko hai ko rap lai ta ko hai ko fakata ho le re ta. Ma furi pe ya o te ke kau wa me tama ko he foi he ahon. Ka ba bo mo ta fo o ke kau wa me tama ko. Ka ku ke faka ata pe sistemia. Ai ko hinga fata no solo ka do me ko ni to ha mai to fola. There is a need pe wa I fu massive requirement ni ke te fasio ke composition ko fare. Ta me no fasio ke ai. Ko absent ko kai ke lava e kau no pele. O establish ha fahinga tukufua ki he continuity mo sustainability. Mahu inga fau ke tau fua pata. Kai lava ko no inga ko ha. Kapate fatonga e solo ya nga talanga ko fare area. O mai me a whakavahenga ia esta basis o discussioni. Pa mo debate fare area, o ai pe kia e fare whakawhie maari fare talifononga o e tanke vai. Me ai o koe me ai o he kai te algo ka fare area i mamani pa ke whanonga i mea ka. Te ke whanonga koe u fare area mamani ko anga veve na anga stabilize e nau deficit, trade deficit. Anga veve na anga o mitigate inflation ni me ngai external factor mai anga veve na anga o mapure ai communication ni pe mo no affordability me ko ya tau be anga ko legal aid ko fungi me be ko u me for constituency kako tau feri fa constituency ko fe time o expect ya he foi system ai pure anga ke tau ta no ai he me for national interest fe foi time go i kai go tau mai fa foi tui pe tau tok fa tau hospe ko hai pare mia pe ko ya pe pare mia ko ya tene set direction moving forward ai ya fa inga me ai tene hanga o provide ke ona polo ke tau mai o fai tutun le rei ai go ni ta hau go e wa ta o ke mausi o ku ke lava ange o you have fahinga si o mama but hau go o ki tataki tau tol ke pe ke genuine hala ai ya me be ai ka ki au neongo e tau fie maari e ku fie maari aku ke tō fola. Ka uke ia e mingi i mea i he framework a whakapolitikare that requires ke te whaha sio ki ai. Ka pau koe output e pe koe ola e o tau fie mau. Ka ki au koe no sai koe puneo sanga e o mai e ola koe kou ne fie mau. Koe whatongia le vai a whare area. Ne lava current e ola ko ya ke tau to manioka ka tau fie kai ofi ko manioka pe de tau pa ko tau sistemi tene anga cultivate ai fatau hosi lava ki ko ka to e umea ko ya kai ke tu ya tene ma ola ko fa ma ya ne Whapunga ko whamalo lahi atu he lava ko ai polokalama i whewhini o te ku aonga apito ai whatala noa kwhai ku whaampike o se tō wholofola he pui polokalama ko ni ko ngā ka tā tala noa atu he ku wawe e taimi ke whai ai au ke mō patseti whapunga isiu ke he hoko mai ko ngā ka e tukuangi atu e tō wholofola tuku mihe ku o si lava no whahan analaiso ai whakakakako nuku lava ate o atu kapa o te hame au ke loto ke whao se aki kata mawa he ahonta toki
ke longa ke proklama hoko. Iyo. Koia, sai me solo ko na ki follow da me. Ta toki mahalo ton ke taki kamata he wi ka hau o mantu fava foga fare e to beru ka hau. Koia. E tale he tu site. Koia. E grai pe fanki me ke fai ono tala no ai funga te pire. Kau take fihia pe foga ne ngai ka ni event. Ka go fa malo ta he mau taimi. Ko e lau tau te kape mo amanaki lelei. O lahi pe mea kwa ke tau ilo, kau fuge mea ku. Wai pe mea ku tau ilo, wai mea ku. Na wilo, wai mea ku. Ka ko no mahu inga fuge ako koe o mai ke tau tala noa he ma he funga te pire. Kau e mea ku. Ke au mai hanga naki at koen ke he whaava whare area pa mai pachet fo. O ku hanga he tō wholofola o mai e iwi lahi. Ke pa moi mahu inga lahi. Ke whakapapau i oku whanonga ia ai tukufua au ne o mai, ka taulawa i loa ngahi bottleneck, ngahi mea, ngahi challenge ko uhinga i kai ke taulawa progress. O amanaki le rei beau solo he, ksio mea. Despite ne hoko, ka ku tau whamea pangoia he hoko umea koe. Ka koe ne hoko, oku ne te hanga ai ke toi mamang ke tau wakoang. E mon be lau ya koe palove pi koe ai kau Afrika. If you wanna go fast, go alone. But if you wanna go far, then we must go together. O mea mahui ngai tau polokalama ke tau mahino. Anga hala whanonga mo ngai makatuunga o whaitutuni. Ko ia pisor, o watu. Malopi tō whawhonga, o whatu ke te koe ma mai ngāwe whahoko me i tongana. Kata tō ki wakahi polokalama o tusi te wikahau. Malo. Pamaloa te kainga, he lava koe e tau polokalama i e honi, whatu whanua fo au, pa me taimi e whawhonga, koe mimei koe hoa taha minite whani maini kula lere e polokalama, whinga ki kakato. Pako kol whamore more atu, ki tik mou tōru ko tōa pē, I he ngahi whehui ko mo o mai ma whenga ke lere ai tō wholofola ki osi. Koe ngā ka toki tāna ki I beho whehui ki he tau polokalama ko I tu si te wikahau. Lava pe o mono te whehui he taimi tala noa e whawhawhanga ka whenga issue lere atu he laine ko kua I ho whehui. Pa pe he waka kore whamune more atu ka tiki mou tōru. Mou tōmui mai ke polokalama ko ilo pe kua ni heni te nau. Tamai te tau tea I koe ko I ngā ko kai ke hanga o announce mai polokalama ki mua ke lava ke mau ila taimi ka na amanaki polokalama ke taimi ke ko ina ko whemoe kina whakafofonga ma tau wheturi holope me whakafofonga ko whepe taimi mauai ko dudunia umahe kau sponsor ka au turi pe whakafofonga whepe taimi atai lere polokalama tatau pe pongpong e whiaf tu apo alu pe taimi ko ia ko ngaha ko firma o ia ku omi me kau sponsor be ku tau turi holope ai taimi ko ka fofonga ka ko famalo la hiat ke te motor tatau e pepe ku ke kau he popo I he ke fofonga ko ni pe ko ka fofonga ke he pepe tawatai na pe pule anga pe ko hai pe ku ke interest ai a famalo atu ho kau mai mo ke mamata mai tau ngai proklama ko ia ola ke atu heni ko famalo foko foki mai ki New Zealand lava ke whakahokolere te proklama o ngā malohia nge interneti, ka hi hawheto aki me ta whaake whafofonga tahape, ka kai ki hange ko e taimi koe kui baba wai, taimi koe ma tau aki wheto aki ai ko e whamamahi atu, pako mea beha koko lere e hongo pe, leo pe, e proklama malo pene lava o te proklama. Ka ke I he nebehe ko whamalo whao si pe ke tau kau sponsor, whamalo lahi atu ka tiki mō tōlu ka sponsor I he lava koia ke mō kei no o atu ki hene tau ngahi polokalama lava ke tau inasi ai I he ngahi polokalama koe o atu me he whatwanoa fo au pe ngahi polokalama ke pe ko tui koe wikahau e lava foki me ngahi polokalama anga maheni koe wha o atu me heni hange koe funga whanua lo au koe talanoa ko mo politikare kau palofesa pe ke ngahi polokalama ke pe e lava ke tānaki mai ki nau tolu
ki he tau proklama ko e o ke ka o ka ku whamalo atu ki he tau ka sponsor tata pito ke South Pacific Loans o Punani Center ka ki ngatai ka ngai kau tahawaka o ku whamalo atu e Page Fashions store i loto nuk alofa pe heke ki moto ko to pe o ku osi o motogoni ke ta mai proklama whamalo lahi atu o ke mo ma o hapun le re poni ka mo me Me